sedekah sing akeh mumpung sik melarat. Karena nanti lek wis sugih medit-medit. Serius ini bukan guyon nih. Mumpung masih seperti sekarang ini sik standar tinggi, diwara melarat juga pantes, diwara sugih kok durung pas. Daripada nanti kalau sudah kaya bakal pelit. 10.000 sedekah 2.000 berapa persen? 20%. 10 juta sedekah 20% berapa? 2 juta. 2 juta sedekah 2 juta itu mengkek ora bakal metu. Karuan 2.000 sing duwike 10.000 dihitung sama Allah sedekahnya 20%. Nanti kalau sudah punya 10 juta paling mek 20.000. 0,2%. Kok kalah mbek sing melarat iso sedekah 20%? Walaupun mungkin secara nominal yang 0,2 lebih besar, tapi Allah menilai effortnya itu loh. Maka wis taala, ngerti effort. Angel, getun saya ngomong gitu tadi.